ke dumedišeng ka moka batheletši ka moka ba the change radio le babogi ka moka ba Mosentse Culture Show le dumediša ke ena ntate Thupišane ka mo go la Beresford. Hei bana bešo lentšu la Modimo ke lona le re maatlafatšago. Ke nnete ge o tshepile yena Modimo o mmeile ka mo pelong ya gago o go direla dilo tše ntši kore o go dira dilo tše e le gore nako e nngwe batho ba tla šala ba maketše ka baka la gore o te tshepetše go yena, o dumela go yena, o sa dumele mo bathong ba bangwe. Empa go o dumela go Modimo o bona ditiragalo, o bona di-result. Wa tseba ke leboga ka kudu-kudu ntate Mokoto ga ile a kgona gore fahlolla, a kgona go bolela le leeto la gago a re botša ka lona mola le rena le ra kgona go bolela maeto a rena a manyane ra tsopola jwale ka ge baka la gore mohlomong re be re hloka motho e le gore kgona go re botšiša dipotšišo ke moka ra bolela re lokologile tše ding tša tšona re a di tšampa ka baka la gore o bolela o sa botšiše ke motho. Nna go goleng gaka ke gotše ke rata thapelo ke le ka mo kereke ya ZCC ya Lebanon, empa ge ke rata thapelo ke be ke kgona go rapela gararo ka letšatši ke bona maatla a Modimo. Mara jwalo ge ke le ka mola ke sa kgone go kwešiša gore gabotse go dirang ka re ke bala Baebele ke kgotša gore kereke ke e tsenago tše dingwe tše ke di bala ka Baebeleng ga e di follow kore ga e di latela. Hei ke gopola ge ke sa gola tše lengwe ke be ke le motho e le gore ge ke sa gola ke be ke phela ke nnoši kore ka mantšu a mangwe be le nna motho mongwe wa go tšhaba batho, ke be ke tšhaba batho ka kuku, ke kgona le go e tswalela, ke kgona go phela ke le nnoši. Ge ntse ke golana mola re ntse ke bapala lethaka tšaka ke be ke no fela ke na le mathaithai a mangwe ao ke ratago go a dira a go swana le go hwetša nako nngwe re tsuba ditluana mo le tsuba le dipensi ngwana mo gore re seleka. Ke gopola ka le la matšatši ke ile ka ya go la Gauteng, ge ke fihla Gauteng a ba ka kopana le tšhomi tše ding tša ra thoma go tšhomana la mola ra tsebana. Ke gopola go ile go atla mošimane mongwe ba re ke Chris a etswa ka moka re tswa Zimbabwe ene a re bona ba hlatswa tšhelete, a ba re ba hlatswa tšhelete ke nora gore e ba nyaka dikarata tša rena tše le ena a berekišana le ba bangwe. Ke mokana ba tšere karata ya gago ge ba ya mo ATM ke mokana ba deposita check, maybe check ya 20,000 or ya 50,000 mara o seke wa e ntšha ba tlo e šera le wena. Ke moka bona gore batho ba ba berekiša le bona e ba bereka lo mongwe wa ka mo bankeng, ke moka ba re tlo e šera. Hei jale ka gotša gore nna ke be ke le motho mongwe wa lefega ke boefa jale go ne e tšhomi nngwe yaka ya go tloko ga mpatlele mokana ka wa ka molata nna betše ke sa bereka, nna bereka ka sa tšo kry-a mmereko ka molata ka baka la gore go rata tšhelete ga rena le ena le go e rata. Re ile ka mo introducer mo go batho bao ke kopana le bona o no ba ro ke Chris ke mokana a tšea karata ya gago ke ya gagwe. Ke mokana ke nyakwa a mpotša re gape ante batho ba rile bjang ke re no ba e tšela ke tsebe na a ka be ba le gore ba e fakile tšhekeng mara ke botšišegole ba ro ke mama Chris gore o e fakile. Ke ge nna le yena re folana ka mokgwa re folana ka gona ke nagana re ya
go gongwe mo re ya go ntse. Ke gopola nna le yena re ya ro e checka ona a fa ke nnete e tswile tšhelete eo na. A re fitlha mo re tsena ka re panka e beile absa re a tsena ka mola gare ke moka gore no o tlo checka account ya gago ke mokana gantši mo ba re checkela yona ke mo ya nna ke a makala ke bona maphodisa a tsena ke ge nna ke thoma ke sepele ke gatlana maphodisa a ka gona e mo kare ba le dirakile jalo ke ba tlo shaka ba moswara nna ke tšhabile ke fitlha kwa ke dula go ntsena kwa ke tšhabela o la Limpopo. Jale yena ke a bona kwa toronkong pele ba mo eletša ka gore karata le ba entšhitša ka kua ke ra ote karata cheque ba entšhitša kua ke ya fake ene e le go ya fake e be ngwadile mabitso a ka jale ke rile gabotse mo ka sepele jale ya bo gore ena o a latwa gore ga a ntsebe ke ga tlo montšha go tore ke mathomo a swagwa ke tla mo katse ke di mo dira jalo ke malamo ke a re potsa gore mo timetse ke karata ga ke ge ke bona go tsa gore ya mo dia bo aowa ka taba gore no pele ba montšha ka nako e ke tshuile ene ba le bakae le bona ba tšhabile ga ba sa hotša gape o ba fone difounu tša bona a e sa bereka bana bola ke re ke bokrisi ga di sa bereka tseba ke nnete ge o sa gola ke tla kopana le jeo jale ke ge ke re fihla mo gauteng ke ge ke thoma go fetoga ya mola Jesu Kriste jalo ka mophološi wa rena jalo gana fao ke re thoma go thata le kereke tše ka moka re ya kwa bosowethi bokae ka kore re thata le tšona ka moka le bopuši re fetile re tsame re tsena ka mo re etswa le o mongwe ba re ke apostolo maphosa mamala mo abe bana betso re tla gole ka kudu jale ke ge ke bona gore gana mo o ka re ba šomiša method o mowana o molena ga lefa le kao le gona re feti ka re atla e le go ne motumo wa mosadi a le ka fasa gagwe gana fao ba tsena le gona le ka bona o rekiša oile meetse ya go tšwa dilo tše ga botse a setse re konago le tsona bongwe ba re ke mamala kwa Pretoria ja ditšhelete tša rena re di latlhele ka gare ga moeta re di latlhetše ka mo gare ga moeta re tlo kry-a mahlatse gona gana fao re fetile so ntate mokoto a tla re ntšha ka gare ga silaga e bentše re swere maoto le matsogo re sa e bone bana bešo ka nnete ana fao mara modimo a ntše a lokile a tšwela pele a re lwela modimo a lokile a re tšwela pele a ntše a re lwela godimo ga tšohle ka moka di-situation tše be re feta go tšona jale ke a gopola ka lela matšatši mohlho mongwe ke tla go ja motho le go tla mpotšiša because ka tla ka kgona go di fetwa mo ke nego ke tsopola leeto la ka le ke fetile go tšona mo ga dilo tše ke di fetile le gongwe ba re ke letšatšing le gona re a tswa gana mo re tšo feta le gona taba tša ntse ke sa diswere tša kua letšatšing taba tša letšatšing taba tša ka ZCC taba tša go tsena tša dingakeng ke fetile mo e le gore ke be ke tsena marelo tša ntse ke sena le maatla go di berekiša kore nako ke tsamaya dingaka ke tsena ka moleo e ntše ke le mo ZCC ka tla ka tšea phološola ka tama ka lahla dilo tše ka moka mara phološo ya ka ya ntahlela ka radio osi bana bešo go bothata go kore go sene progress and le tsona di-offereng tša bana tše dingwe wa di patelela wa di reka gore ba santše ba go rapelela o sa di reke tsona di-offereng tše be di tswana mo
ba sa kgone go rapela re bona batho ba tlatse rona e ba ba reka gore re bona batho ba ntšhitšena di-offering tšeo tša bo ma-300 tša bo 1000 something di-package ka di-package. Hei go lebala bešo go fetile moo ntwa mohuto e ka go bola moya kore go bola moya 88 ya go go dira golo o se tsoge lebile o ga tšatšilete ba tsena kereka e go bola moya kore hei bana bešo tate mokotore ya moleboga ga ya kgonne go re thuša a kgonne go re ntšha ka gara tebetebe modimo a ba re fa le bahlajwa gore re kgone le go sesefa meboya e ke tlo ba ka kopana le radio go tsa letsaneng ke kopane le yona ke e bona mo YouTube ka baka la re ke bile ke le motho wa YouTube ke lebelela bo J Israel ana mona nako ya a sa expose batho ba bantši bale ke mo le ka kwa le no bontate mo ko mara ke ntse le kgale go gopola TVT e nngwe ngwana mongwe a bolela ka bo moporo le bo mamang ka moka ke a kgale TVT eo e dula ke ile ka ba a ke tsere ke mamotho a ile wa e recorda ko Tete FM a e phatlalatša ya ba ra fetša re bile re e hwetše. Hei a rapeleng modimo wa kwa modimo ga a hlole ke selo go mo tshepile o mo kgorametše le yena wa kgoramela jalo ditoro tše be ke di bona toro tša metsi ke lora dinoga tše nthekediša metsi ke bona bana ba bopešo sonto kore ba ntlhasela mo ditoro kore ore ke thoma go kwa tabatši ka ntate mokotlo ga a ba bolela and ke tshepa ebile ke dumela gore ka nnete o ke mohlanka o romilwe ke modimo ke be ke se ne le mo ke go kare ke be ke kgona go bonela ka ditoro tse ke be ke ntlhasela go bontša ka nnete mo ntateng mokotlo o re iša tseleng o re ntšha lefifing ka baka la gore ena meboye e be tlogo e tlema e nyaka gore no ke be moruti e ntlema e mpontšha le mo ditoro kore e mfola le mo ditorong gore ke be moruti ke tle ke rapelele batho fela ka ba bangwe ke be ba bolela ka bona ba ba expose jale ke kgona go bona gore lotse ke dinoga kana gantši go sene letšatši le ke sa le gore go noga ke rora dinoga tša go thuša dinoga tše dingwe di fetoga batho go gopola tše lengwe bile ke lora engwe go ne motho mo ke moeteambile a hlaba ke mebe ke ipona ke tsamaya moyeng e le maatla a modimo o mo tshepile modimo o tla go lwela se a go fela go sona modimo a ka tswile a se ntšha mo go yena go mo tshepa o dumela go yena a ka tswile a go lahla go mo tshepile o tla go šireletša ka gara diefefo tše boimaima o tla ba le wena mohle mo o tsamayago gobane modimo wa rena ka nnete modimo Jesus Christ the Son of the living God o a tshepagala o tshepagala ka nnete bane meboya ye gore e go šele morago gore e go hloe e bona se sengwe se modimo a se beilego mo wena a beilego se sengwe that's why meboya e go šela morago e bona gore no o a e bonela ebile o a e palela ka baka la gore o bona ka ditšhahlelo tše e go hlaselago ka yona e le ka gore o be ngaka o gana tša dilo tše ka moka jale ke that's why o bona e tla ka maatla e go hlasela e go fora e go disiva gopola ke bile ke lora moruti mongwe o ka re ba ke lora mapasta Irene ka le gona na mo wena ke le ka tsamaya le yena ke bona mo torong bile go ne no go engwe nthekediša ebile a mpotša re apola lumpa yeo gobane a mpotša re mo torong a re apola lumpa yeo gobane e tseba lumpa yeo ka re o ka e ke ya potše e ka tle sa ntseba go ra gore ka bona gore mo ke revelation ke hlaloso ya gore no
go raya gore go na le se sengwe se noga ye ntse bao ka sona go ra re mohlomong a ba re apalope go ra re bentse ke tsena ka mo ke tswa ke tlhakantše jalo go ra re ga re apola go ra re ntšha se sengwe sa mmušo wa lefifi o se fiše ke gopola ebile ke tsena ke nyaka dipetša edileng tša some ke dikgotša di utang go ja gore no go na le se sengwe se se le gona ka mo ke dulago ka ntse ke sona se be se connectal e le connection se connecta le meboya go le ka nyaka ka setša ka fiša ntho engwe le ngwe go ba dingwe ke namela thaba ke ya go fiša diaparo tša sone ka mo ke ya go fiša everything ke ya go ditšhomo ke leboga modimo ke leboga ntate Mokotho a kgonne gore fahlolola a tla a re bontšha gore no ke nnete meboya e a tlema ke a leboga bana ba modimo ke tla go boa gape ka lela matšatši ke tšwela pele mo ke go šeilego ke a leboga modimo a be le lena mo go hlekana le gona ka leina le lematlo la Jesu Kriste ke modimo a be le lena go boa gape re tlo kopana ga tanko